Kapitan Inteng! Kunakto mo nga mingking ka. Asaan mo nga sa ganaan ti birthday? Taagreklamo ka pailaeng. Imuta nga para iti saganam iti daytoy a birthday. Kita man ita. Nakangisngisit lang arod da taon. Siyak pailang mo tagugas iti nakangisngisit ang kaldiraw. Kauging. Darasam ki didita. Tado pa'y tugasam apinggan. Nalpas daan ang anda kita bisbisita. Pimanaw dalat ka. Ay na, saan ka kadian naragsak? Imay amin akakagawad. Pati tanod ken kapitan. Imay. Badong, pakaidayawan tadagita abisita. Imay dalang nagbibideo okay. Imay dalang nagiwara. Ay na, ayun gayam. Ayan nan ngay dagitay upat ako kuditaw. Imparabaw ko dito ilamisaan kay. Nay, napabirukim kanya ngay. Ijay ulo ti baboy nga imbitin ko ngay. Ayan nan. Ay, di mo birukin kanyak ah. Saan ko ngayon nala? Kanyak mo ngayon lamang. Ijay nga silya si naglutuan iti pansay. Ayan na. Ha? Ay, sus. Nagadon na mapukpukaw. Tuyan. Ay, aguray ka. Patin samot tandyag ka kangin apinggan kaw. Napukaw dan. Ha? Unyag paisaw. Dagiti langin plastik a pinggan. Ti makita. Ay, saus, maditay to yan. Pinakanta lang arudidan, nagyawid na pa'y. Ayun na yan. Ay, nagrigat laki din na yan. Ay, katan tinagpuskol nga uging na dahito yung kaldira. Ay, tumakder ka ditan. Patak din rin nak. Tumakder ka, taing kabirukan dagiti mapukpukaw agamit kaw. Anya? Pati jay mapukpukaw nga ulaw kan kukod ti babaw. Isoblim ida dito'y balay. Agingga ito, Chip. Napsugak pa ilang iti sagana ni Tata ba daw nga nag-birthday. Unay siya ko ta. Ay na. Jak pa'y inluto di upat ako ko nga inalak. Wala ka. Si kagahim tinangala. Shhh! Tagtaka rin. May pulutanin ta na. Magasim mo ito pat. Naguli mo ka kanay. Ay, nay. Sumungad ni Tata ba daw. Tata ba daw? Papadam. Imbaw nak ni tuyang kaw. Umay ko man tuntunay. No asino tinangyaway. Di upat ako kung tibabaw. Ha? Naguli mo ka. Agasam dagi dya bisita. Imay dalang arod nakipanganay. Inyawid na pa di kukod tibabaw. Ay, awan tinyaw awid mi ako kunti babaw Tata ba daw. Dagiti daddo maabisita siguro Mabain kami mo't amang yawid Kainsan lang ako kung tibabaw. Tinyawid na. Ha? Adapay ti mapukpukaw agamit ni tuyang kaw. Ay, awan tinyaw awid mi agamit yaw Tata ba daw. Ingkagdamag ka dagiti daddo maabisita yaw. Kunan ni angkel ko nga inteng. Dakas ka no ti agal-ala iti san mo ako kwa. Inteng! Ay, Inteng! Apay, ayan. Ay, Makakikiktot ka. apay nga intalim di tanga to tinalikan day ta ulo ti baboy. Imbagla tang tangadag. Isiman na ka. Iso nga isimak ba. Kaya tansan ti mailutaw. Kanya nga tati paglutok. Dinigwan nga inalsiman wano dinakdakan nga ta. Ay, di ka lamabain. Kasanon no umunag ni Marituyang, wano ni pari badong dito balay. Kat makita daan nakataliday ta ulo ti baboy nga inyawid mo. Iso nga ron alutwi kung tapno di na makita. Napan ka lang nga rod naki-birthday kada pari badong. Inyawid mo pa ta ulo ti baboy. Kid-kidayan na nga ron. Di Na. nyawit ka. Ay, Ay, sumugat ni pari ba daw? unyag pa iso. Sus, Ay, sus. day, tanti bagbagak. Parinday! Day. Paray! Daitan! Jesus, di mo paspastrakan. Ay, na. Mayak man paray! Nay, Ay, kayat na ti umay dito, oy. Paray! Aglimangak, ibagam nga awan. Ay, pare badong, kapampahanaw ni Inteng. Napanan na, maray. Jakman amaw. Saan namot nga imbaga kanyak no sa dino ti papanan na? Asino nga, day taglamlamang dita salas yaw, maray. Adaya mo. Kita kaslamot lakay ang butsyog. Na, Kin makalkalbaw. ay sos. Ay, ni Inteng.
Di na mo't nadlaw nga abot di diding tisalas yaw. Kat makita mo ilang, maray. Ay, ne. Apay ngagpay so. Adamot dita. Kunak no pimanawan. Parinteng! Saan kan ngaglimbay? Nakita kan? Rumor ka ditan. Tadamagag king ka. Nung naiyawid mo, jay ulo ti babaw. Kawan ba't tinakit-kitak nga ulo ti babaw? Unay kidag ito, yan na bisita ya. Na, Saan na pa yanap nagkanakipangan ni di birthday? Inala da pa jay ulo ti baboy kun kukab. na. Inyawid da pa ti silyasay kun pinggan ni tuyang ka. Diyak man lang ng yaw, awid. Alangan mo nga may nagyawid ka paray. Kapitan ka. Kababain ka na. Numangyawid ka pa lang may. Sumit. Kada siguro sa bali ang yawid. Sigurado. Sino nga nga ta? Agdamag ka, kadagiti na dumaanapan. Barang di na pa na iluto. Ang, apay nga ron paray. Nga aglamlamang ka itay. Aglamlamang mat nga. Kaslaglamlamang ka paray. Saan? Apay ko mga aglamang nga, kitawan basol ko. Marikwanang, gumatangak man. Itay, Ay, Ricardo man ti pang adobo. Lutuan ni Inteng ja ulo ti baboy. Ay, day tati si Danyo, maray. Ay katuwan maray. Ay, kapadigwan naktumot Ay wen Mabit lang tikang kay timpinggan na pangikam iti padigom. Wen. Punwak to day tapinggan mo. Day to yun, maray. Ay, aguray ka, maray. Kasla malagip ko day ti apinggan Malagip mau? Wen. Iso day to jay pinggan ni Marituyang. Kastoy dyan nanganak idi na pantayo na ki-birthday kat ni pari badang. Nakurso na daak nga main. Tada sabong-sabong anay palikmot ijag lawlaw na. Ay, ado day to'y apinggan kat, maray. Inalakon tay sa nga dosina. Anya! Saan siguro amadlaw ni Marituyang? Sa nga dosina, di nakat madlawan. Alaam day tapangikamon iti padigom kanyak. Naynayunam to Sige, maray. Ay, ayan na ngay nga raw, jagat-gatangak arikado. Ay, sige, mabitla ang nga raw. Inteng, umay kan Naisaan kun day to'y silyase. Ay, aguray ka tatang-tangadak pa da ito'y ulo ti baboy. Apay lang nga masapul at angadam. Ibabamon ata ilututan. Kaslagkos ko silap. Ay, tila pampanunutan. Agkusilap ay akat nun apartain. Kasla din na kaya ti mailutaw. Angay! Apay ko raw. Abot-butang kamay. Hindi kukawd. Anya ako kun. Hindi kukod ngayon nalak, hindi birthday ni Tata Bataw. Inyawid mo ti kukun. Walang kail. Iniyawid ko amin di upat ako kawd. Nagloko kan. Anyak na pasamak. Magmagnadan sa amay. Ha? Imparabaw ko di lababo, talutuwag ko ma. Gamindi kita. Ay. Anyak na pasamak. Yan mata ni Jerry daw kaw. Ay. Kasla kayat dati agawid. Karnagag paisaw. Ay. Ang ngerekpay ko man. Tumangat ka dito dalikan. Ha? Ulo ti baboy day ta nakatalay. Anyak pa nagkunam. Nakaisumunod, nakakusilat. Agsangsangit mo tanggay. Ha? Kita manalain. Kita hamaw. Adalwana. Na, Kita hamnay. Agtadtadtadanaw. ilutok pa'y kuman. Nangalam nga iti day ta nga ulo ti baboy. Diyan ba't lang nangalam iti kukod Wala kang kail. Duwata nang yawin. Inteng! Na, Nakasaganan day to'y silyase a paglutuan ko na. Ha? Ada sila siyo nang kail. muna. Inalami iti balay da pari ba dun? No kasta. Amin tayaw kat nang yawin. Mare, umay ko isubli day to'y sabong-sabungan a pinggan. Ni, apay ngay nga awan karga na ultimo digula kuma.
Saan mo't anatuloy nga inluto ni Inting jay ulo ti baboy? Apay ngay. Jak man amo. Makonsensyan sa. Ay, makonsensya ko jay nagyawid ka dagiti gamit kaw. Na. Ay, japinggan maray ilamang kaw. Kat ipasirok mo na adita istante. Ay, Ah, Marituyang. hmm. Sino ti makonsensya? Dagi jay nagpuposkol ti rupa daan nagyawid iti gamit kaw. Kastamatan jay silyase. Ne, agan ano ka maribanang? Ay, awan, maray. Dapay di awan babain na nagyawid iti pinggan kaw. Ha? Sa nga dosina jay inyawid na. Ay, Ay talagang awan babain na. Imay lang arod nakipanganain, nab-nabsog day ti kastaunay, inyawid dapay dagiti gamit kaw. Ay, agawid aksan. Ay, puduto nakmatan. ay, oray siyak. Mangrikupak matan. Oray nasapa paylaan. Saan la gamit ko ti inyawid dagiti awanan konsensya kabisita? Ay, anya pa'y ngay, maray. Inyawid dapay di upat ako kaw. Ay, na. Nagawan ka ta konsensyadan. Talaga pati jay ulo ti babaw inyawid da. Ay, agawid ak atalagan. Mangrikupak matan. Na, apay ngay maray, agawid ka mo tin. Tit di pa'y lanalpas ti istoryaan tayo. Kwa, maray. Basta agawid akaw. Naglisi ka di ta Marituyang tamang rikupak kon. Na, anya ti mapaspasamak. Panawandak di taoy. Aw, apay adi ka makaid na ako, Sep. Kuha ngamin, Chef. Ada ka di kahit mong ibaga kanya. Anda ko ma. Ibaga mo na. Mga nuwagungat ka. Kuha, Jay. Apay ko mga gungetak. Kuha, Chef. Ibaga mo. Di ka gungungat. Saan nga raw? Ibaga mo na. Dagitay kukod ti baboy nga inyawid mau. Ha? Uy, magmagnada. Kat kayat dan sa ti agaway. Agnerbyusak. Iso ajak pa inlutaw. Kuha, Chef. Di rabi nakaturog ka. Oh, Simurag kang balay mau. kahit Libasak ko mga lain ta pulutanak. Kasla makariing kan kahit. Jakon intuloy Imbati ka. Batik iti enti agdan. Kaya't mo gayam nga alaan dagiti ko kaod. Pahima. Nay, apa ati magder ka, Chef? Danog-danugat day taulo mahalo ka. Ay, ito marayan! Ay! Ay! Saan na kayo tarayan? Kamatan ka no, sa di naman ti papanam! Apa akam kabatan ni Kuwarog yatanod na? Ay na, agap apada, inteng. Apay kumamot? Jay kukod nga inyawid ni Kwarog. Para lang day ta agapadan. Agdinanugan dagi jay gapulang iti kukod. Kwa, kuskusilapan nakpatan di ulot ti babaw. Kahit, anya nga ron ita. Kun sinsar nak ti ulot ti baboy. Isubliksan. Ay, nasaya at met, no nakapagpanunot ka iti nasaya. Amin nga inala tayo, no inyawid tayo. Isubli tayo. Ay, katuwan Pati jay silyase. Wala! Ang kasanungay, dagi jay pinggan nga inyawid ni Marikwanan. Isubli yaw. Saan magkit di nga amo ni Marituyang? Kastamatan ni Pari Badong, ada tayo tinangyawid. Ay, uray. Basta isubli tayo. Isublit na ito ulot ti baboy. Anayawid ko paray. Maray. Nay, apay anayawid mo dagita, kapitan. May am ka din tuyang. Tinapatag, may sublain. Dakmat na puutan na anak ihanbag ka. Saan mo anaputan? Imposible. Aslasan anak kapapate. May amon kunak, Mike. Kwaraw, anya ngay may mo isublay. Ay, kwa. Isublik dagiti kukod ti babaw. Ito yung upat aw. Sika tinagyawan. May am ka din tuyang. Ay, agyaman na ka, Kwaraw. Kain sublime. Good boy ka talaga. Kahit si kamat maribanang, di mo ibaga. Asaan mo't anairanta ti panangyawid mo iti silyasay. Ay, kuamare, naisabit iti bistidak.
Jak meten na puutan, anaguyod ko gayam. Pasinsaam ka din, tuyang. Adda talaga ti kakasta pasamak. Kasla sana ka papatay, ang empud now. Ketsyakmet marituyang. Nailawan ko anayawid je pinggan mo ta dapay kargana apansi. Aha, sanga dusina day jay maray. Nailawan mau. Bayam ka diidan, tuyang. Nailawan na nga raw. Tinapatag, maisublain na kita na balor a pinggan mo. Ay, agawid ka man, maray. Tanay sublimi matan, dagiti rumbang nga isublimay. Babay, tataba daw. Nanatuyang. Intayon maribanang. Ay, un Kastalatan? Imay kayaw nag-isublay kat kastalatan? Anggal, agungot mo ni tataba daw. Aguray ka. Pumaray kayo! Ay, down! uray da kami ababakat. Taray! Kasano nga into no birthday? Ayabantan tumanan, dagiti kabarangayan tayaw. Kay tanya ngay nga raw. Ayaban talat taidan ang agbalundan. Wait, gusto day ta kinunam, tuyang. Sanda nga umumay, no awan balon da. Ay, pasinsya ang talat taidan ba daw? Taim may damot insublay, dagiti inalada. Ay, tatabadong ka na to yang. Naynayunan nyo ti pasensya yo, kadagiti kaaruba yo. Tatunggal maysa, kat agkamali. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Mari ko rin! Mari! Nay, sika magayam kabadong. Papanam. Pagpailiak, Mari. Abugang mamut yung aso, Mari. Hey, Brownay! Agsardan ka! Hey! Saan mo ta sumardang, Mari? Apay ngamin nga dabaot nga igam mo aya. Self-defense lang na ito'y, Mari. Ay na, inayadam ti magnaa. Kano mabalain. Ibatan day tabaot nga igam mo. Tamang ano panunutan ti aso ka pautan. Kagkagatan na ka. Nakabut-butang na ito'y aso, Mari. Ay, tumaraya ka! Ay, di kang taray! Ay, kabadaw! Ayan, tinasakit, kabadong. Ano ikaw? Tigurong ko, Mari. Ay, Apay nga minatim maray ka. ang mga nuad na tirabis na ita aso, Mari. Ay na, nabakunaan matkit day. Ay, agpabakuna ka iti anti-rabies iti health center. No apay mo nga na di mo intali na ita aso. Naitsambala ang mata nakabulo si dilim mabas ka. Apay nga minatim maray ka. Anay ikaw, anay. Ay, nagsakit na talaga, Mari. Mabit lang na road. Awagak ni Mari Tuyang. Anay. Iso timang kadwakan ka mapan iti health center. Anay ikaw. Anay. Ay na, naan-ano ka aya nga main. Ay, kinagat ti asok, Mare. Ouch. Ay, nairan na nga na nakabulo si dilim mabas nila kay Mau. Sa may sa, timaray mo nga main. Iso kinagat ni Brownie na. Ay unay kabutin Mari ko anang kasanon nga inumatay ni Badong ka. Iso nga ron nga inawagan ka. Tayong ka ipabakuna ni Kabadong iti health center. Si kati makaam mo iti amin agastos mi taasom mo tikim magatkin ni Badong ka. Wun, magtudak iti pagplete yaw. Pagplitilaan. Ay, no damagatang nga aga si bagayo laang. Magtudak daw.
Itulod na kami ijay klinik, kwaraog. Ano ka, Tata Badong? Kinagat na nga ron jay aso ni Mari Kuanang. Kuaraw. Ay, saus. Apay nga ngayon tulok mo kinagat na ka. Di marayak Ang kinamat nak mate. Sapay nagpardas jay aso na. Ay, delikado kayong tata. Ang mga nuadamot rabis niya asaw. Ay na. Day tangarod kait. Ay, nagadukot ngay bagbagamon, kwaraog. Ah, Agawa am kit day, tanay. Inak ipa-injection ni tatam abadaong. Ang mga niya ti mapasamak kan kuan ala, aglugan kayo nga ruda, yung tagrubwat tayaw. Takaw nang kail. Apay nga itakalaan. Intulod ko da na natuyang kan Tata Badong ijay klinik. Ano da aya? Kinagat ka no ti aso ni kagawad kwa ng tigurong ni Tata Badong. Ah, Naskan ama bakunaan ni ti anti-rabies. kan imbaga ka ni kagawad ko na nga Italina ti aso na. Naira na kanuan nakabulos, idilimabas ni Tata Badong. Naimbag kumamit no saan ngamin at maray ni Tata Badong. Na, ay, nagkamalida No kasta. Kaslakastan duwada nagbasawl. Marikwanang, may sakilo nga asukar man. Anya pa'y maray. Ay, day talaang. Mabitla nga raw, tala at tigat-gatangam. Wan gaya, Mare. At daman damagakan ka? Anya day ta. Pudno ka di akinagat ti asom ni Pari Badong? Ay, wan nga road, maray. Ay, sos. Sapay nagngi na tibayad ti anti-rabies. Bara nga dapay libre nga anti-rabies dita health center Tapno saan na ka magastusan. Jay laagas no danas ka nagatangan da. Ay, iso ajak kayat ti agtaraken iti aso. Ni kabadong tuma nga men. At daimot na baot. Ka binilin ko asaan at tumaray. Ngam, timaray mo latta. Naimbaglaeng ang taadaan tay rabis ija health center. Iso abasit laeng ti binayadan ta. Wen nga raw tuyang. Kahit kumusta nga itirik naam. Nasayaat mo't Kaya't ko lang tagsida iti tinula. Sapay awan kwartata. At dan sapay mo't napati jay intad ni Mari Kuanang. Saan ka day? Aywan anya. Anya nga tano. No anya. Dumawat na pa iti kwarta kun Mari Kuanang. Ipagam nga dati niresita ti doktor nga agas. Kitrumbang lang amang tide. Aso na mo't tikim magat. Na, mayat day taan na panunot mo, abadaw. Adto yan ti manok agat-gatang marituyang. Ay, agyaman nakmaray. Kahit kumusta nga nabakunaanan ni kabadong. Wan maray. Ay, imbaglaangan tempalakip ma. Tay, At dagayam agas anasken agatangag para kin ni badawng. Nasken amang ted kay ti kwarta nga igatang kumaray. Nangina nga minday nga agas. saan aya libre ti bakuna? Jay anti-rabies, basit lang ti binayadan may. Ngam jay agas ket nasken agatangan mi kano ijay ruwar. Tasaan kano nga available ijay health center. Kat jainted ka 1,000 pesos ngay. Ay, naibusan amaray, ta pinagpliti may. Jay daduma, pinagmerienda may. Ay, naglaing mo dagito yung agasawan. Tapati merienda, siyak na gastos. Nay, napauli mo ka mo tayo, marikwanag. Anya ngay, mangtad ka na iti kwarta. Tanas kan amagatang mi adagos da nga agas. Sige, mangtedak iti 2,000 pesos. Anya nga ito ya. Ada ka ditintad ni Mari Kuanang. Wan, nalakamot gayam amayalis ti alipuspus ni marikwanang. Manungay, tintad na. 2,000. Ay na, nagmayatan. Wan, kat inton sumarunaw, agdawat tamanan. Irason ta day takinagat ti aso na agurong mau. Ay na, mayatak iti day ta planom, tuyang. Ay na, Naimbaglangan ta nakagat tagurong mau.
Addan pagkwartaan ta. Papananyaw, Marituyang. Sa dino kumapay ngay, inak ipabakuna ni Badong ko ijay ilay, tawan ka no ti pang-terdos ti anti-rabies di ta health center. Anya? Wen, pribado ti pagpabakunaan ni Badong. Terdos day jay. Naira na ngamin anaibos ti anti-rabies di ta health center. Kahit Ay katmangtad ka iti kwarta, amaray. na, 3,000 mo dyan ko kada kayon. Kurang day jay. 7,000 kanukot ti terdos ijay pagpabakunaan ni Badong kaw. Nagdakkel mo daytan. Di kan agreklamo. No intalim ko maana imbag jay asom, di saan ko maana kagat ni Badaong. Ay, unay matan. Mabawasan man ti koleksyon kon. Nagawa am kit di timangtag. Taamangan numala daw kami iti schedule ni Badaong. Delikado no saan ang mabakunaan. Badaong, makitam na ikaw. Ha, ne. Nagadua kwarta. Wen, dinawat ko kin ni Marikwanang. Anya nga ti imbagam kinkwana. Imbagak a 7,000 ti singir da ije pagpabakunaam. Ina. Di ada ti 4,000 ta. Ta 3,000 lang ma di bakuna. Wala. Inton malpas ti bakunam. Gumatang tapay iti baro as sapatos ta. Di oras agdudwata to yan. Kurang da ito ya. Ah, kita damot ti sag 700. Imitation. Anusan tapay lang na jay ah. Tinapatag ada ti baro as sapatos ta. Ay. Nukas ta nga raw. May sa boots ken may sa rubber shoes ti gatag. Wayne, ala, mapantang aruday. Sa dino ti papananyaw na natuyang tatabadong. Ibaga mo na, tuya. Agpaili ka may usep. Anyat aramidin nyo jay. Kat inak ipabakunaan ni tatam abadong. Ah, Terdaws ti anti-rabies. Kasano mga may, kinagat di aso ni Marikwanang. masapol aya nga jay ilay. Wun ata na ibos ti anti-rabies di ta health center. Iso anas kan a pribado a klinik ti pagpabakunaan na. Kasta ka day. Wun, iso nga itulod na kamin ijay pribado a klinik. Kusay! Marikwanang, apay anak ka panimid ka. Ay, Apay aya, mare. dakkel ti parikot ko, Maribanang. Anya ti parikot mo. Kita man to tersenak. Basitlat karganan. Ay kat gumatang ka manin itilakom ah. Day tangarod ti parikot, Mare. Tanay awanan ti nagbata kwartak. Na kasano anapasamak ti kasta. Kat adumat ti customer mo. Nagdakkel ti gastos ko iti gurong ni Kabadong a kinagat ti asok. Na, mano ti dinawat daken ka aya. 12,000 amin, Mare. Anya? Ay, dakkel mo't nga agpaisaw. Kunak man, no di ta health center ti nagpabakunaan ni Pari Badong. Basit mo't laeng ti mabayadan di ta. Ay, jay first kan second dose di ta clinic. Jay third dose, kapilitan nga ijay ilitan na ibusan ti anti-rabies di ta health center, Mare. Hanggang agasam nga ti 12,000 adinawat daken ka. Ada ka di impakita da a resibo? Resibo? Resibo dagiti binayadan da ah. Ay, awan mo't, Mare. Ay, no awan. Amangan no pinagkwartaan da kalaeng, Marikwanang. Inton sumangpat da. Saludsudom amin a resibo. Tapno makita no talaga at 12,000 ti gastos da. Amangan nga min no inulbudan da kalaeng, Marikwanang. Mano aya ti bayad ti third dose nga anti-rabies, inteng. Ay, depende ano sa dino ti pagpabakunaan dungaw. No pribado a klinik, ay kunang ina ah. Tiko na ngamin ni Marikwanang.
12,000 amin ti dinawat da pari badong kan kuana. 12,000? Tagdakilan. Yung pakita da nga ro, ti resibo kan kwa na. Saan ka nung nga road? Yay. Mga no nagulbud lang dagiti dua. Kasta mo't ti atap ko. Dakkel unay ti 12,000 a dinawat da kan ni Marikuana ang. Adto yan tigat gatangam, kusep. Agyaman na kagawad. Ay, adaman damagag, barok. Anya day jay kagawad? Amang ano nakitam na niya tiginat gatang damari tuyang ijay ilay. Sika ngamin tinagluganan da nagawid ka. Ay, wine. Ang damot sapatos, makmakan, badaw. Apay kagawad? Ay kunakon kahit. Pinagkwartaan daklaan dagijay. Apay ana ibagayaw ti kasta kagawad. Inusar dalaan ti gurong ni kabadong akinagat ti asok. Tapno makadawat da iti kwarta kanyak. Nay, papanam marituyang. Ay, kumaray. Iti ayan ti kumaray. Sigay, tayo nakaon. Ay mabit man laang marituyang. Apay maray. Kumustan ti gurong ni kabadaong. Naimbaganan. Ay, wun, maray. Naimbaganan. Ay na. Agyaman kami iti tulong mo, Kita akman nga ron ti resibo ti amin na ginastos yaw. Apay, masapol aya. Wana, kita akmat Amang ano inulbodan nak. Ay, sus. Kasano da ito yan? Sapay saan apod no at 12,000 ti ginastos, may. Marituyang, kasarsarita ka. Ay, kumaray. Awanan, impuor mi amin ng dagiti resibaw. Isu adimon ipapilay. Dinak man ululbodan. Ammo kon dagita pa nagrasrason. Ipakitam kanyak dagiti resibaw. Amang panagnak at 12,000 tinagastos yaw. Tanawan may pakitam kanyak. Siyak tagreklamo iti barangay hall. Nagawid ka mo't adagos, tuya. Kunak man, lumapan kay tayo ti kumaray. Ay, at daparikot ba daong? Apay ka day. Kaya't ni Marikuana nga ipakita ta amin a resibaw dagiti ginastos ta iti anti-rabies. Anya. Wun, sapay ginastos ta amin ng ti kwarta nga inted na. Diyak mat impagaro pasaludsudin na ti resibaw. Ay, sas. Kasano nga yan? Naskan nga panunot ta iti solusyon. Wano saan? Isublitan at isubra a kwarta na. Sakbay nga agreklamo iti barangay haul. Ay nanatoyang kantata badong. Saan anasaya at agundawayan nyo? Tipada yung atao. Tada kayo matlaang ti kababayin. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Adagi pulpulong kanyak. Ajay lang mo't gayam agin inuntar aramidin yaw, Sino man ang dayta nagipulong kan kangkal? Saanin arumbang amaamuan yun. Agasam, pati pa gayam dagiti tanod mo. Kit ayabam nga ginom. Patpat yan yung tumat dagita nga gipulpulang. Ay, da kami ti patya mangkal. Nasisingpat kami atanod mau. Tata-bataw! May kanta ginom tayaw. Nay, agiinom kayo manay. Una, tawan mo't mararami. Oh my God, tatabadong, taadot ti arak kan pulutan. Ay, ada pa panak.
May kagitdain. Mapanak dito balay ni kumpare ng Inteng. Mala, panawan kayo pa eh. Nagsingpot unay ni Tata Badong kanyan, Chef. Naminanon nga wawisan tayo, di na kaya. Bayan yan. Ala, ituloy tayo kiti taga-inam. Tainton na baratak tayon. Maturog tayon. Inteng, ada bisitam. Sino? It nagadupay ti aramidak. Ni kumparem abadong. Na, anyaman ka tanti ibagana. Ay ingkasangwen Ay, ibagam nga awanak. Imbaga kaon nga daka. Ah, Apay aya, di mo kayat asangwen dya kumparem. makauma. Sao asao. Ingkasangwenon. Uray apagbiit laang. Lusyak ti ala matanod pare. Awan dagitang agtatakaw. Makapaturong ay. Ne. Ay sos. Agsuysuyab kamot dito isang wanak pare. Hindi mo madlaw. Makaturturong ako na. Nagsapa pa lang pare. Alas 10 pa lang iti agsapa. Makaturturog ka. Ituloy ko, di bagbagak pare. Kunak nun alpasan. Karugurugi pa lang pare. Nagbayag tayo tang istoryan. Agpresentarak at hanod pare. Mabalin ka day. Ay, day tati ibagbagam. Kitwa na. Apay, di mo dengdenggay. Ay, kunak no bumulot ka iti ragadi kan martilyo. Ragadi ka Ay, sa martilyo. balyamaon. Tanay, nagadupay ti aramidag. Anya ti bagam. Agiinom dagiti tanod mau. Nalabsak itay pare. Ang no sakto ti alamat hanod. Sana nga. Ay, dito, agawin pare. ka kay din. Ha? Saan ako nga agala iti tanong? Iyay. Imbagam kin ni Kapitan, anamin adon anatakawan ta. Ibagbagak nga raw angam din ang dengdenggay. Ay na, saan lagamit titinakaw da, pati tarakon. Yang nga ron maka-istorya unay ni parinteng. Kunak man no kunam nga agpresentar ka akas tanaw. Kitwin Mike. Ay unay yan. Kita madagita atanod Mamartek na mo amin yan. Katuan, agis istambay dalaang, imbes ko mga agrundada. No siyak ti ala ni parinteng atanod. Ay kit automatic Maawan adagos dagita nga agtatakaw. Matakderam deta sa badaw. Ay kitwin na. Apay, uray sika tuyang awan bilim mo kanya. Kasano nga agbilibakin ka? Kit di mo matam mo ti tumanaw. Di ka mat makakugtar, taba ba dagita sakam? Kasano ang malabanam ngay dagita managdakdakas? Apay, di mo pa'y gaya mamaw. Analaingak akumidad. Maray, nakaturog mat dagiti tanod dita waiting shed. Nalabsak ida. Ay na, Maray, nagpatpat nagda nagbidbidyo kay Dirabe eh. Imal aldawan nakaturog da. Awang babain dagita tanod. Apay asaan nga ungtan ni Kapitan ida? Nagadutya sa sikaswan na. Masango na pa'y ayamot tagungat. Di nanto pa'y masango tagi barbasan. Ay, rumbang lang asukatan nan dagita at tanod na. Ay, kasta mga ruti sing-singasing may kangkwana. Pagpampanunutan na pa'y kano. Ni badung ko maray, kaya't na ti agbalin at tanod. Lakayan? Uray atiwon na adagita at tanod. Nagkutong. Langan na langan kawan pigsana. Para walis langan na. Ay na, unay matan ti panang tagibasit mo kin ni badung ko maray. Kat mapanagpresentar lata kan ni Kapitan. Bareng maala. Ay, awan lata, Inteng. Saan lata nga agnak-nakam dagiti tanod mo? Huwag nga raw. Nasingpet ka ngamin unay. Ungtam ngamin ida Ay, dakay tagungat. Ngumatot ti presyon ti darak. Bagbaga am ida. Miting ako may da. Angam adumatar aramidag. Kat no agpresentar ka no gayam ni pari badong nga agbalin atanod mo. Ay, huwag nga raw. Iso ti may na imbaga. Kahit alaimon Lakay muting. Lakayak nga ro din a kapitan. Kaya dagiti daddo maakakagawat kat senior citizen. Pati tanod ki di ka ilakay. Kahit
No iso tinanakam, di alaem. An-anwam dagiti ubeng no natangken met ti ulo da. Anya nga ti rason nga alak ni pare badong atanaw. Kahit di na mo ti dumanog. Kahit kumugtar. Puro tawas. Gapo iti kinagagat na, iso nga alaem. Naanos kan mapagtalkan ni pari badong. Kas kunak nga ruden, an-anwam ti tanod analaing adumanog ken kumugtar no mamartek met. Intan abadaw, aldawon, adu pa'y tigatangan ta ijay ilay. Aguray kamot agsagay sayak pa'y. Man-mano lang aruden ta buok mo, sagay sayang pa'y laa. Ada pagluganan tanaya. At na, agur-uray dagi jay tricycle, ijay paradaan. Kit mapagtangaro din Di basket mo ngay. Adan, nakasaganan, nala, mapantan. Medyo maulawak pa lang, ta nagiinom kami di rabe sige, itulod kayo latay jay ilay. Apay awan sa balin ay ang agpasada. Maulaw kamot ako dam. Ang mga numadisgrasya tayaw. Kabalak tag manihaw, tatabadaw. Anya katadanag mo na ya. Ay nabadaw, kunan akabailan na ti agmaniho. Kini makaturturog mo tilangan na. Kabailan na nga rod ka now. Mala, lumugan ka. Awanan ti agpasada sa balay. Nabartak pa lang dagiti padak a driver. Isumamay kayo. Naglugan kayo. Ay badaw, ibagam man kini kwarog ta inayadin na ti agpataray. Ay na makapanervyos. Ay nagpartak. Waraw, di mo mo't partakan. Ay, saus! Diri-dirit sumutan! Ay, maitepangan! Ay, waraw, matindang tayo nita tira. Nakatulog ang katan. Matinag tayo sa agos mo. Ay, waraw, matindang tayo. Ay, Saus! prino, prino mo na. Prino, prino ko na. Ay, Na! apay kasasaw nga dito prino. Ay, prino ma. Ay, una nga, kap. Ay, napaw. Ay, si Bibiyag tayo kadipay. Ay, unay matindi kastoy. Ah, Dandanita yan. ay, naturugan ni Kwaraw. Nakangangamit tayo nga gururap. Badaw, adupay mo tinabati a kwartata. An-anuan tangay. Kat nagatang tamot amin nun akayat taagatangan. Ay, unay kantuyan. Di mo may ibagan nga do ti kwartata. Kahit pudnumot nga adupay. Nita, sapay ulitin na. Apay ayang amain. Kit no nga damakan nga king ka. Kit mahold up ta. Aywan anya. Ay, unay. Ay, pangibulsaak ngay nga rog dahi tinabati a kwartata. Hold up dahito Di ka Ah! tukaw. Ha? Kanyawat yo amin kanya kakwartayo. No kayat yo patiagbiag. Ay na, badaw. Na-hold up ta na talaga. Ay, agulimag ka. Yawat yung ti kwartayo. Yawatin. Matuwangin di hold upper badaw. Na-knockout. Kinidag ko laeng tuyan. Nay, umayon dagiti pulays. Nay, ay sos, agari bungbungan dagiti tatao. Nita, bumangon pa lang. Ha? Kidagamanan badaw. Wayne, ipatuloy ko tayo maulaw. Nakita ko nagtumat ngamin. Kinidag ni Tata Badong jay nagbakad kan natayag a holdapar. Luklukwan nakmanain. Jak mamatay. Patyan na ka di Chip. Pudno ti ibagbagak. Naminsan na lang a kinidag. Natuwangan jay holdapar. Kinidag na lang. Nagpigsagayam ako midag ni Tata Badong. Isuday jay termas na. Oy, padasang ka mamad akidagain no napigsamot lang ti kidag kao. Ha? Awan na pulos tinariknak. Ha? Napingawan ngay. Nagkapoy ka akumidag, Chip. Nila ang tatabadong tinapigsa ti kidag na. Nalawag, Kapitan. Dinangag ko amin ti istorya dagiti tattao di tarwar. Ay, may papankan ni Kabadong ti imbagbagada. Anya launay dahil nga istorya aya. Agasam, kinidag na kanula ang di holdapar kat natuwangan. Ay nangikuday nga istorya. Hindi mayak dito barangay hall.
Ang jackpot yun. Ay, pudno day ta, kapitan. Ado ti makapanagnak. No po naman, ay kat nasaya ata. Ay, nasaya at sa kapitan no alaam at anod. Ah, Pag numaram ti kinapigsana. nga ta. Wun, nalaing ako midag. Iso nga alaamon. Ita, tamay sa ako natanod dito yung barangay, paray. Rugya ka, tagrunda. Na. Ay, apurado ka. Imalaldawan, agronda ka. Panagnak nga king ka, akabailak akalaban ay dagita kriminal, paray. Lirax! Ah. Rabi iti panagronda paray. Kansan ang mabalin na may sambit Kaduan ka? Ay, kabailak, paray. Sana na masapol akadwan na. Ay, sumurutak. Narigat nagmamaysa ka. Maminsan lang arabi ay paray. Maawan dagita ang agtatakaw. Di ka man sumana umit. Ay, sus, paray. Patyam timbagak. Sana nga gangangaw. Na. Ala. Para makita. Agpraktis ka mo ta, sakbay amapan ka agrunda. Agpraktis ka ibagbagat. Anya ngay kumati praktis ay. No kasano akalabanom adagiti agtatakaw. Saanan nakasapulan ti praktis, tuyang. Naglaka. Kidagag lang ida. Ay nalaka kunkunam, kat managdakdakas dagita. Pumatay da. Ay, saan ka madanagan, tuyang? Tadakadwak nga grunda. Dagiti tanawd amamartag. Saan? Ni kumparik a Kapitan Inteng, ti kadwa. Ah, ni Kapitan Nintay. Anya ngay mo tiyan muna lumaban. Kadwa naklaang angam siyak ti lumaban. Oh, dandani din ang tupayan mayadang ti saka na. Iso ti Kapitan, di naki di kadwa inay. Enteng, ada kumamot armasyo akan ni pare badong amapan agronda. Saanan ta. Agpada kami mat anaturad ka ni pare badong. Naturod nga. Na. Saan kan tupay ama ibaon amapan agsakdo itirabi ay ditarwar. Ha. Ay, una yan. Ay, adaytan. Mapanda na. Da. Ay, ayaban na ko ni kumpare ka badong. Kahit Alam di plus light mo, paray. Wen! Ay, alak ti plus light ko. Parinteng, Ikamadan na dadaklat at tilikudam. silawan mo dahito pagnaka. Doon puri. Magnakalaan ta sumaruno akin ka. Nangag mo na dyan, paray. Na. At dagar arasaas. Sa dino nga ta banda. Iti abanda, paray. Mapantay jay. Nung nga ta urayan kalatan ditaw. Ay, naskin na mapantay jay, paray. At dadagiti agtatakaw ijayain. Sige. Basta plus light taktidalan mo. Dagitadan, paray. At dawit daman ako. Itaray tayo lagi si manok. Da. Ngayon kakatuan. Dayaw. Isuda dagitan. Daras niyaw. Tumaray dayaw. Sige. Ay. Apay, kunayo, makataray kayo, bay. Go. Natuwang tayo matamin ay. Sige. Kidagampay dagita. Paray. Ay na. Ay, naglaing at talaga ni Badung ka umaray. Agasam man, takinalaban na dagiti agtatakaw. Kat dakwarog lang mo, dagijay, kan dagiti tanod. Ay, amam na niya tinaramid ni Badung ka umaray. Ay saus, kinidag-kidag na laing ida, natuwang dan. Ay, napigsa nga rod, ano kasta? Una, kinidag nanto pa ye hold upper, kat naulaw. Ingka nga rod nagluton, tanay, aldawan. Ah, nalpasan aya jis istoryal. Saan sapay may? Ay ituloy kumaray. Kayo gayam at tanaw. Tagtatakaw iti manaw. Suda kapitan. Insungsung daklaan. Agito do ka manan ako nak. Si kamot ti mangibagbagang agtiliw tayo iti manak. Tapno at dapulutan tayo. Ay, di kay man agpipin na basol. Awan babay niyo. Sika kwarog. Ha? Sika ti chip tanod. Di mo pa'y maisurumit dagiti kakadwam. Sige. Awatan mi ti dusa mi angkail. Ketika rimay. Saan minton nga ulitan. Ay, Chip Kwarog. Saan kayo nga garamid iti kalukwan? Tada kayon tumot lang ti may babain. Di yu ikatan ti panagtalak ti kabaranggayan nyo kada kayo.
Ala sige! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.